udruženja jedino Srpska nije imala. Onda samo rođenje Fudbalske Vojvodine, slično kako nekom rođenju nekog antičkog heroja, u skrivenom mestu u današnjoj Temerijskoj ulici, u Štrikerskoj radi Saveš Jakova, skuplja se određena grupa mladića s Podbara i Salajke, takođe svi su već bili na studijama i rešavaju da i srpska zajednica konačno napravi svoj fudbalski klub u Novom Sadu. Prvu utakmicu smo odigrali u junu 1914. u Kovilju, u Gornjem Kovilju, gde smo pobedili sa 5:0 i interesantan je razlog odigravanja te utakmice, jer jedan od najagilnijih navijača i igrača FK Vojvodine, tad Ljubojević, koji je imao kafanu u Zmajovinoj ulici, je hteo da impresionira svoju devojku u Gornjem Kovilju, pa je doveo svoje drugare iz Novog Sada da igraju fudbal i sa sreću Vojvodina pobedila sa 5:0 i eto, tako je počeo život FK Vojvodine. Igrač koji je najviše obeležio po svim anketama koje su vršene posle Drugog svjetskog rata bio je Jozef Elker, svojim jednim gospodskim pristupom fudbalu i jednim sportsmenstvom je ostavio najdublji utisak na sve navijače Vojvodine i dan danas još uvek je jedna od najvećih figura koja je ikad obukla crveno-beli dres. Pre više od pola veka ili tačno 1951. godine ja sam prvi put bio prisutan sa fotografskim aparatom na ovom terenu. Dobro se sećam da je to bila oproštajna utakmica legende vojvođanskog fudbala Jožike Velkera. Od samog početka u Novom Sadu se razvijala trenerska škola, insistiralo se na tehnički prefinjenoj igri. Timski rad, izuzetno razumevanje igrača na terenu, jednom rečju veština, odlična fudbalska veština, jedna je od glavnih karakteristika novosadske škole fudbala. Naravno, sa takvim radom rezultati nisu izostali. Vrlo je karakteristična to igra bila koja je plenila na svim stadionima, gde god se Vojvodina pojavila i u zemlji i u inostranstvu. To je bio tipičan naš vojvođanski lalinski fudbal. To je igra kratkim pasovima po zemlji, to je tako jedna lepršava igra, to je bilo nadmudrivanje bez upotrebe sile, bez nekog velikog trčanja kao što je to danas više atletski fudbal. Ono je bio fudbal za dušu, fudbal da se oči odmore. Najlepši fudbal za oko, to je bio tehnički sjajno potkovan fudbal, ali nikad na rezultat. Tako da je Vojvodina često dobijala nemoguće utakmice, ali je gubila od najslabijih protivnika, baš zbog te možda i nekog mentaliteta koji ovaj grad nosi, neki umetnički koji nikad nije davao rezultata. Ako pratimo utakmice Vojvodine, Vojvodina uvek igrala pred puno gledalaca, dakle nikad nije bio problem bilo gde da je igrala. Ona je punila stadione i u Maksimiru i pod Marijanom i tako dalje, dakle i u svetu gde god je gostovala. Naravno da je imala mnogo posetilaca i u Novom Sadu i da je ta takozvana zlatna generacija uvek uživala veliki autoritet kod gledalaca. Samo za tebe navijam, ti si moja prva ljubav, Vojvodina, Novi Sad, nek se naša zastava vijori, u njeva zvuk odjekuje. Kad kažemo šampionska ekipa, tu na prvom mestu mislimo normalno na prvo našeg trenera koji nas se sve okupio, to je bio Ljubko Petrović, zajedno sa tadašnjim direktorom kluba Mišom Kosanovićem. Znači, to su, ajde da kažemo, dva najbitnija čovjeka u stvaranju te neke šampionske titule. Čedo Maras na golu, Mijić, Vujačić, Kartalija, Milovac, Tanjga, Punišić, Jokanović, Mihajlović, Vorkapić, Dakić, Mijucić, Gaćeša. Znači, to je neki 15-ak igrača, Joksimović. Ja se sećam dobro kad smo došli svi na taj veternik legendarni, svi smo se divili tom Milošu Šestiću. Da, Miloša Šestića sam zaboravio, znači najbitniji čovjek u tom čitavom timu. Kapiten tima i Šapurić, znači njega ne sam da zaboravim.
Znači, mi smo jednostavno se skupili svi i svako je mislio o tome, bitno je u ovoj godini samo da ne ostanemo, da ostanemo u ligi. Da bi nama nakon 5 kola, mi smo bili prvi na tabeli. Ljubko Petrović nam je u Veterniku zalepio na zid tabelu da se mi nalazimo na prvom mjestu. I onda su svi gledali tu tabelu i kao, to ne izgleda tako loše. Moglo bi to danas sutra da tako i ostane. Najbitnija utakmica, šta znači najbitnija? Bilo je tu, svaka je nama bila bitna. Ali, recimo, utakmica Zvezda, Vojvodina u Novom Sadu, 3-1, to je bila jako bitna utakmica, pun stadion, tu nije igla mogla da padne. Ja, nažalost, tu utakmicu nisam igrao, ali sam taj dan došao s operacije iz Banja Luke. Pa sam na jednoj nozi odgledao, ja kao igrač sam na jednoj nozi odgledao tu utakmicu bukvalno na stepeništu stadiona. Jer toliko je bilo, jednostavno nije bilo mjesta, nije moglo nigde da se sedne. A ja sam došao iz Banja Luke bukvalno jednu pola sata pred utakmicu. Loža, ovo, nije moglo da se sedne. Hoću da kažem samo koliko je nekad bilo interesovanje za fudbal, a kako je to sada. Pogotovo u ovom gradu, Novom Sadu. Vojvodina nije bila nikada u takvim ekonomskim mogućnostima, niti je imala takvo raspoloženje da kupuje kvalitet u fudbalu. Vojvodina uvijek bila rasadnik, ona je stvarala kadrove, a što se publike tiče, na stadion je može vratiti samo visok kvalitet, emocije i ono što je najvažnije, rezultati. Za tebe navijam, ti si moja prva ljubav, Vojvodina, Novi Sad. Sad gledano sa ove neke istorijske distance, ako uzmemo kao neke odretnice 1914. pa 1950. tu zlatnu generaciju na čelu sa Boškovom, Krstićem, Veselinovićem, pa 60. kad smo uzeli titule 80. Vojvodina nije više ni V od onog fudbalskog kluba. Nažalost, Vojvodina je u ovom procesu tranzicije i onim ratnim dešavanjima izgubila ono što je najključnije, izgubila svoj identitet. Ljudi su se odnarodili od ovog kluba i više ga ne shvataju. Ja znam ljudi iz mog komšiluka koji su ceo život proveli preko 35 godina na ovom stadiju danas zaobilaze. Jednostavno, Vojvodinu u zadnjih 15 godina vode ljudi koji najmanje imaju veze s Vojvodinom. I sam tip fudbala koji se igra trenutno u FUK Vojvodine jednostavno više ne može da privuče navijače više na tribine. U stvari, Novosađani vole fudbal. Samo ne mogu da se identifikuju s nekim ekipama i igračima za koje oni misle da nisu to ti igrači koji treba da prezentuju ovaj grad. Znači, nije to taj kvalitet. Ali mislim da ćemo sa vremenom da dođemo opet do jedne takve ekipe. Samo se nadam da to opet neće potrajati neki 20 godina i više, ali kako smo krenuli da će tako da bude, nažalost. Opa! Dobre. Dajmo na nogu jednu. Dajmo na nogu, tu se spustili, opa. Preko Vojvodina je nekoliko puta osvajala trofeje, najvažnije trofeje bivše Jugoslavije. Poslednjih nekoliko godina, s obzirom da se bivša Jugoslavija raspala, nema pravih konkurenata Vojvodini, tako da su njeni rezultati manje više standardni. Ali i dalje ne na onom zadovoljavajućem nivou koji se od tog kluba očekuje. Ako se tome dodaju i brojni unutrašnji potresi koji se poslednjih godina dešavaju u klubu, onda jedino dalji stručni rad i dodatno ulaganje u mlade i uopšte igrače jesu pravi način da ovaj klub i dalje ostvaruje zapažene rezultate na domaćoj i stranoj fudbalskoj sceni. U tome je fazon. Može. Radi. Bravo, to je već nešto.